Na kase ne de akwa kogunsu bedwam so na ogusu aye awo hwe no akwasisia aye crowd hwese de nkrata ne kuta no na wagye diplomatic Ghana where utimi so no de no dache archbishop so for Duncan Williams free wa na say ono no say no ye position wa wo come ampon yes mo mo ba hin chief of staff okay no ye che you any yes so be ko MP any openi chief of staff and the health minister so my efiawankwa oh okay okay and na me ko gender ministry there's a health no say eka bie ho no ma I was a kahwa okay you say if you're a health advocate and mo pen ko bi say abo ma ba so say ya wo sa na wo say de ba mo until and you say once we da che de oh be de ne da che o go fi enye mpeni kwa na betimi aka ebia ye ku anim ya kwasi betimi president am for je bo nwumbi emre sesa yes and me gina ha me kire wade yi na woni me gina anu a ye kan news a ampadu direct me call left call right bra wonim ko wachi kakra ebe kaka na wo ba manimu a this ofre p u buki bese 3 years ahead necessary bi abobra ko de bi abobra ya ma hwefo nyina achi ma mu nyina akwa beda wasese ogosu agebre na wo hwe bedwam wo Adom TV live also on YouTube Multi TV so na DSTV na fe Go TV so yeah live and so hodam na adua story way Chiana SHS guest dismissal entwaye emudi he na entwaye enkra na tem didie no aha chire musa on say dismissed because yina empanifo ayi omadi no na entwaye enkra na tem didie no entwaye kura and in fact empanifo kura che wo ho bad yes omondo mu ho de but ye kase na be ya afra aka chire a ebimo sa timpo no this is not the first time AC the first one is CAC the Suya for President Kufuor da koto apo de amomo enti ama ene ko wi eche di mampani atempo to sa enye awofo yen take charge of yema na yen tu omofo bisa ho say adenti na nkwada over 2000 year e wo Chiana Senior High School emu nwotwe pe enene omudi mampani atam na wo ba e kasa nwotwe no ho wo ya wofo ya ba tan ya ba kan wa o se eya ade a e how na kire se wa bada ya ontete no e wo ba no atosini konkwada over 2000 na kwada nwotwe wo ba ko kan oba na ankokan kwada na edi first school ne ho oba na ankokan kwada no a ye bo abaso ye bo ma abaso ne bi oba akokan kwada ene ye atwi omani mu a okan obedi a de no ma ya enye se DC mpo no mudi na temo yes kana worry edema awofo baba menka we mekai at a point me ma meka se bi kire me na meka so wo ye me de bi o yes ma menka se mo nkire o se okoye de ni se wo ye ne be ti ukoto me mu akodam yes de bi na ma meka kire me eti ama me nyini minim kwa mfa so tutu manamo ene kwasi we anya nwanwa se we mu kwa ma me no papa mfa so kasa wo fie nti yes omo ne hu ne se ye normal ene ka because se bi mpredwa se me ba de pa betimi abegina bonten wo ba bedi wo be katama na che se me maka wo be ko ho asem bi ma me ba na te yes se bi me sweet me gina wo di wo be katam na me ba na to ne tirim enti we mu hu ne se ye ma me mo edi ma mpanyina tam de e normal ye papa mu di ma mpanyina tam de e normal. This is high disrespect. And so be who say sebi media house bi ama MPP ni bi kwan. And na kwa media house bi won ma politically owned. Oh. We are radio stations be MPP ni dia, radio TV stations be NDC ni dia nti ono no se oma wa say that creative program bi. E na wakofa ni partner so na sebi ono no odi mampanyi natem. Nti akra na tia onim so Ghana ha de obi abetime di mampanyi natem. You have freedom of speech. Ubetima keka de open mo kasa afa adwene ni nyansa eto ho wo kra wadi say wusua yes SHS kra wo nwie wo fu se panyina wa bo bradu mpempensu a wadri why and one thing meaning say SHS ye use funds things I say is ana me na ma ba brewa me and I saw about still na say na prison na use funds so because na man for use funds inside because me ko kukuo ma Greek Senior High School de bia meka satam kukuo mo ba block no we to aso 9 no ye general asset business for the to aso 9
and a visual na dan ne kra no so sa me we 2009 like let's say kwa nanim kakra over 10 years but even that time me a senior house mistress what da na jo no otimba ye Rambo style arrest bi peja motsumie and na bo say wa chekire you know phone wo politina de wura ositom then one way na say no de wura sitom me ebu won ma gari edu be afọ board ne nsanu gari nti na seto na wa chekira na de ne kwa wusuro nti e ba na se nenne na no da sa agye so man na nkora bia begina ho ehyehyɛ omo outing kan semensem fata na ya ba fie na wan so wukunu mu a wo akora 16 years how dare you 17 years me so me kunu how dare you ya ba jimuku ya ba fie na omo ton fianfia bi ye de ekura ye de asie na wadane to akire camera etuo bi che penifo se ya ba fie enti mun so mu kunu mu se mu kunu man so mu kunu ya kwa 16 years mo so ya munya nkola kwa 16 17 years ya wunu baby ya munya nkola iye wonu baby ya baba ji mema firi mema aware baji omo firi omo yere wonsem munya ye so oye so enti asade no eye subambone but adwa be that pass baby ya de kokko wie hwe no kura wo ye mamu pa ne se the culture of Ghana is supporting atenie your culture no? Yes culture de he na na de na da ho na say ye de na ya fa anything we there be enyabrofo anything we call culture in this country is supporting atenie you be dia tem ne ye bo na mo oh any opa amapai ye asameke to a foul phone call either Facebook call YouTube and I say be a timely video to be a nature Ghanaian created content yeah it will views ye either ye do be a tem and I say ye do ye can't ye ridicule be down. That is Ghana. She's kita ye actress not as a ye a 10 year fan. Oh check Kumawood movies check Kumawood movies a 10 year fan. Oh dear, te wona I stand. A 10 year fan. Na dia ba ko ye me ya na me di hu ye ye pa ye se. Ye se media no the man no gatekeepers. Yes. But ene ya trust ya hwehama nsantwerefo ejina TV ni radio so. E dim penifo atem because ye feel say that is the only way to correct the errors e wo man mu. Omo ye nsantwerefo. And unim we have responsible media men and women managing media houses in this country. You'll be adding a session them reformaye di because the person's advantage. And say we business people when they go for whatever that sells. Yes, the National Media Commission should bring these people to order. Me patron bisa. When yam penifo timofu bill nyame ato on sema be radio ni TV stations. You onim nyansa o. We be TV station. When timi ankorete akwasi siasa akwasi sia ja atemye no National Media Commission won farm adwuma na betimi akorete me ene bia me kase sa media owners we nyina it is one thing because atemye no enu omaboboa no kakra ko the very day ya makwasi sia ma no betra owura akwasi twum empare me that day I will lose my job media. But the day you made the attempt to hand more because I do means a question for the million. Oh, yeah, that is the echo so I am able. And only idea, Obia, ye Diobia can want them. Nice, and come down. I was a look at our yes, look at our political system. I tell you, be any president Kufuor from NDC. I tell you, Bena, a pedophobia ni John Hammer or Cromwell, and only the question. From NDC time, one more D, Akufo-Addo attempt do your position. The same thing happened to President Akufo-Addo. Say so, one more ya bra. As no so time when Ankan franchise John Mahama. And no minister bay. Me come say so akasa ya che. And on your communication minister. Me kai get to SHS Nina Obe you are invest no. Na adwe ye ne so man so dia who you hero. Unya position. You a hero. And yet ya de nyatwom. E so pan kwada medical kam se ade akwara ne ya ne enye. But efri ne free ya pese kwada no exercise yes say yesu ne ye ban ese panifo ne ye lidi kwara papa na kwada no hwe so esua bi ya reward se bi wona edise hunu wo man na you be ka cha kwada na afi na ofiti brabo na se ne oye na wo ye de bi na enye but nipa ne ye ya bona baso
ye wo die chire susua de odi ani mu nante Omo di Nana Akufo-Addo atam ya ba ni amobu post wona di Dwamama atam ya ba ni amobu post so na wo ye adwuma ni se wona mu a de na fi se menye wo se me di atam bi adaachi menya post and now me try to Facebook na me catch obi say the only way to train as a journalist in Ghana so be fam panifo so no support mo ofuna so akosi de be kasa na say wo ye nya atwem ohoro wo mo a that is what is going on and I check on numbers on Facebook wo benya for hwe when they deep panifo atam and I'm telling say ye na ye from media personnel no and panifo bu am to nyame se enya adwuma ye ene enya konye kom nchempo kradwa e bia kom shu ye ntimbo kranso but ye nya panifo bia so ye so yodom twem kofo papa abobra esiwo ye politics aye time because ya makwan se obi anka no pe Openi Abacha former Nigerian president can send me freedom of speech I can assure you but your safety after that freedom I can guarantee but it's about time you take actions be say in fact enya nkwada nko a no kre wo mu we ni say I just say the be sin kwada ne so nko a emfa because me say esa na ye twa to wo no yes say wo you know wo di atem wo you know wo bring obi down wa Ghana ye babo abaso nya twom hypocrisy na ye enti na feel say and ese na ye there be who dey but that is what we support un say edru say beto abase mpo na ya na ani wo say me ka ye beto ababa akwi no mkofa papa no betagi obi and kofo so ne se ne wa ma obi platform say kan de mo ba mo be ye no the only statement to be make here no because it's ridiculing somebody and an entire political party at the year just say omo kasa throughout the election period Ghana to the sense of Russia Badwam kura no obi tumi study gina kokan say wa broni as a member of parliament yesu ene ye ban eno no be nya atom nam ya yesa ye nkrofo ye di atem ye nkrofo e bring nkrofo down that is the Ghanaian etusia Ghana no de yawa e ma nwa me say check the skit here cause on social media ye di atem nko an attend your song check your movies attend your song wo ma me bu wo fe na se wo ani watam a ye ne ya adwo ye ko school so adafo ye wade na ye oya na untimi nya hwea udi natem and na teni ba ku wa boys ne ka se o kan na ho adwo se ya form sa na ye atie sa so that is the Ghanaian until so one na ye na edi ani mu ne be adwo se best stand free side no de we should forget and kwadan they are only just victims of ne ye they only picking from us and nya de o se so de but ye timi nya atwom nyina me ka se en free ba be free sempanifo na ntena se anse kire o se amfa nka chi wankasa ho se esimasi obenti ya wudi na temi enye ensem fata that you continue to learn because adia wo ya adwa ubenya abasbo wo de obi apa abasbo obi apemputu abrabom nse jawe o maye nkora o mo hye genius asentia yakoba so o ka political party bi hu no mo kan ya yes party ni ba ban mu anko benya position efa free sa de no ho yes sanfa free sa subambon ne no ho na pelfo nya se ya super ya kase nkrofo ni di o matem because of say bia minipa no enya adwen e wo mamu the only thing to resolve challenge of Ghana say do yon kwatem en kwadan peke apa mo se bue yeti kwa pai upa mo nyi o mo nyina di still atem ni bekoso se mo ansesa mo wa tu fia wo heme adopai se once san fa free supampane no ho se san fa free supampane no ene se wonam a obi fafo no fa social we de won ka sem papa bia asimesi na edi ahem no heavy do akodo kasa o no mu twitwa akodo o fa ye o ene obi ko di bie so se bue wati kwa pai ono so no so ase ya no di nyini yes ti san ya pene dia ye nko no enkwara GS nyesi wie I will say ye man penny so ye de ordinary betum because ya mamra so ka ho bi ye mra se odi man penny atemu a onto mra bia e wo Ghana constitution sa na aka che se odi man penny atemu a onto mra bia ya mamra so ka ho bi ye hwe no so nya hu so ho adwuma se ye Ghana dem se nya atwom culture ne ye wo ye culture ne ye culture ese nipa enti ye nya culture papa bia na enkoranfo mbo na nche o me fa mokoko ne yakuya nim ya no mpanifo no so no munna subampa adi
na kwada no hwe no mu nsua bi se ne be ya kwada no se bi udu fe bi na sa kwada bi e ka sebi nya sebi aku odi atom ne yim crash no ni ya keto ti make say hey ma I heard Akwesi saying this wouldn't be it is because of you all them no one thing big Dabi ukosua wo he e ti ni nya bi ka ana e kasapa na menwane ka no tu o confirm from me ma me say esimesi kan we ase kire say ye papa na mi ka bi ana ba fibro du wo mu a ma me to papa to na na to afase to eme to minimfie bi kro mu di duabo na di agoro ye to ne sa duabo we bo we na we abo we asme bo na abo bi ma ntoa duabo no mu di agoro nkwala 6 years duabo na kwada we frifio no obeboji a osibue nkwada eboji oban mu yesu ni aba na yete ho no yenko Michael Blankson was say Ghana for bi ka kire ne say o megina for president obi anka hwenkyere comedian nti wa betweti o say obi anka hwenkyere wa dia to tweet obi anka so megina president ayo nti ene me sra wo kwa Adom online e wo ho mfa ho egu Adom online wo kwa no akwakenka bi ho police investigate murder of mother we ye kan ye kase mu ye kan de kase mu say obatan bi ne de ba nipa bonfo bi etimi edi wo mu wawu aposi fogusu ayi a wo mu eye mu hwehwe mu Adom online bi go my joy online so e bi go ma fe na Ghana news so bebre ho yemfa daily graphic da wakata ento aso wo say ye seda kwa ma aban adwumafo we ya aban adwumafo aban adwumafo government labor agree 30% pay increment yeah sha se busumi mu ati busumi aban adwumafo 30% see ye equal na free wonom secular no ende by end this month yeah it is in yebesha na 30% pay increment general minister share nkrata ase yes start on the 1st of January 2023 yes ending ya no makatua no ha munche mu aduasa ba be ka ho base pay e de ye ka no mo de mu amudu adwuma mu a na mo ni HR kwa apam u base pay no uni mu pam yenye obe oje 3000 HS yenye obe pay no 800 na yenye allowance ni 2200 uni mi ye yo o snit and so air because we don't pay snit on allowance we pay on the base pay to obedu fie no na afei na snit ni eketua bi nam ye adwuma nam je 5000 nam ye adwuma nam je 3000 na se me kwa na snit fa kwa 200 Ghana cedi kema say uko ya huchia snetwo etaga uji dia kani wonu we ya negotiations amoni na ho uji dia ka edi wonu no say echa for be smart oh yeah be smart abeka to so betu ya dodo so beka to so we no 2002 ni nyina be ba ho ni nyina ya nyana ya omonti echa na de bete etu official one for 2002 ni ma Kosel be ono no de obechia no eso beke to e bi snit no percentage ni beke to de okwa akacha se base pay kwa nya ka nya no kra kase kwa che allowance oh yes you can agree with me I don't know essence no de aba say 30 OMC licenses revoked enti filling station makoma kwa duasa ya dwo mutumi krata from some mutumi nya bia because enhye ya National Petroleum Authority pen for the agua kwam se emfanye filling station we mbemu no wabuso nti ho aso twe eno no 2 students sue Association International School over transcript. Daily Graphic. I'm for winters ne ko manjoy nem. New weekend crusade guy and sue any. Yes, Kwa summit assembles business magnate political great. Dangote ba krumwanum. Dangote ebo maim. Dangote. Aliko Dangote. Obadabe. Oba best at the business summit. Business summit. We need it. Yeah, Mampedi kufa na early dinner. Bibrema mine and penny so a baby. And now one abobra. And you wanna do a non namke kasim was come was go. One was sick can extra or form one. Only invite you no more namwa. And I'm them was go with can you the that's cry yes, I'm going to invite you. We invite serious businessmen. Yes. Serious businessmen. You invite you aboard. UPSA brands and communication students hold maiden. Okay. Kumasi Industrial City Special Economic Zone game changer. John Alan Kojo Chematin so de no na. Now area so call to inform ko na mane se. Opese. The jumani na ba wie na. Obeprema mpani ewo omaimo. We see disregard evil plot against NLA deputy director. Oh yeah papa nke mo di bone nti
the new weekend crusade guy that wakata. And Bibi farmer sume no okay, yeah. Say maybe how a comes in a caretaker Greek minister. Yes. Okay. They say a fisheries minister. Yeah. Or they say we caretaker a Greek minister. Yes, it is. We have say obey Jane fisheries not to one call a Greek ministry ankasa. Say obey free fisheries ministry a Greek ministry. Okay, say na Greek, ni na Greek. Obey free anhwa obey free fisheries. Na Greek. Likely say honorable maybe how comes in Minister of Food and Agriculture. Likely. So reshafu ye bebe. Yes. Likely. Oh, okay. Say Honorable Mavis how comes in. Bejai fisheries. In fact, there will be no more fisheries ministry. Okay. Because minim say mo aye ni nyina kakua ye ho. Eti kom di bewura mu a. Adwo ye nya mo asem ne enko. O say enya mo asem na ye kana. My personal won't go into. I say my personal won't go into debt restructuring as long as Oforiatta is minister. Kwame Pianini. But see, those seeking flag bearership position can help MPP break the 8 majority. Majority leader. Eddie and Nebusi, that's a see a time. So I'm going to see imagine so. Badwam na wo hwe Adom TV so kwasinsi a me so hia me ya fra me anoche wa badwa say wa ye dan ye ho aba ne ba Badwam so agwekansie e beto aso ye bo achi.